салом, ман Шалогул Хоҷа. Ахбори рӯзи душанбе 31 октябрро аз студияи Радио Озодӣ аз Прага тақдим мекунам. имрӯз дар барнома дар Тоҷикистон сохтмони садди обанбори нирӯгоҳи барқу оби Роғун расман оғоз ёфт. донишҷӯе ки чанд рӯзро дар деҳаи дурдасти Парӣ намуд аз мушкили занону духтарон қисса мекунад. дар як хона агар мард набошад, пас ҳамон духтар ё ҳамон зан маҷбур аст ки сари об худаш равад ё ки сари дарав. ва ҳунармандони паноҳандаи афғон аз бозгашти иҷборӣ ба ватанашон зиёд хушҳол нестанд. маро баъди таваллуд ба ин ҷо оварданд. мо аз сабаби ҷанг ватанро тарк кардем. ҳозир шароитамон беҳтар шудааст. фарзандонам мактаб мехонанд, аммо ҳукумати покистон намехоҳад мо ин ҷо бошем. барномаро бо оғози бунёди садди обанбори нирӯгоҳи барқии оби Роғун шурӯъ мекунем. шанбеи 29 октябр дар 110 километрии шарқи Душанбе раиси ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин сангҳоро барои дигар кардани маҷрӯи вахш ба ин дарё андохт ва гуфт ба кор даромадани Роғун метавонад даҳо корхонаҳои хурду бузургро дар кишвар фаъол кунад. дар ин баробар ба таъкиди президенти Тоҷикистон, сохтмони Роғун ҳеҷ кадом кишварҳои Осиёи марказиро ташналаб намегузорад. ин паёми Эмомалӣ Раҳмон дар ҳолест ки дар гузашта мақомоти бархе аз кишварҳои поёноб ташвиши худро аз сохтмони ин нирӯгоҳи барқи обӣ баён дошта буданд. сохтмони нирӯгоҳи Роғун дар тақрибан 90 километрии шарқи Душанбе дар поёни солҳои 70 дар аҳди шӯравии собиқ оғоз ёфт, вале баъд аз суқути иттиҳод қатъ шуда буд. 29 октябр дар таърихи Тоҷикистони соҳиби истиқлол як рӯзи таърихӣ буд. дар ин рӯз бунёди нирӯгоҳи Роғун аз сар гирифта шуд. Роғунро яке аз азимтарин ва ҳам кӯҳантарин тарҳҳои анҷомношуда меноманд. нирӯгоҳи Роғун дар 110 километрии Душанбе бар фарози руди Вахш ҷойгир буда, тарҳи нахустини сохтмони он ҳанӯз соли 1970 эҷод шуда буд. он замон Тоҷикистон як ҷумҳурии шӯравӣ буд. корҳои сохтмониро нигарониҳо аз зилзилазо ва ҳам як қаламрави кӯҳӣ будани Тоҷикистон бо мушкил рӯбарӯ мекард ва то пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ин тарҳ ҳамоно анҷом ношуда боқӣ монд. баъди 10 солаҳо корҳои сохтмонӣ мутаваққиф шуд. соли 1993 бар асари обхезиҳои шадид ҳар чӣ ки то он замон сохта тамом шуда буд хароб шуд. баъди ин мақомот чандин бор хостанд сохтмони Роғунро аз сар бигиранд, вале ин талошҳо бенатиҷа анҷомид. ниҳоят ҳоло мегӯянд ки соли 2018 истгоҳи барқии Роғун бояд ба кор шурӯъ кунад. рӯзи 29 октябр маҷрои оби Вахш баста ва бунёди садди обанбор оғоз ёфт. ин сад бо баландии 335 метр баландтарин дар ҷаҳон хоҳад буд. дар чамбари булдозер шахсан президент Эмомалӣ Раҳмон нишаста дар шурӯъи корҳои сохтмонӣ саҳмгузор шуд. маросимро мақомоти баландпояи Тоҷикистон назорат мекарданд. иқтидори нақшавии нирӯгоҳ 3600 мегаватт аст. тобистони имсол маълум шуд ки корҳои сохтмониро як ширкати итолиёӣ анҷом медиҳад. тавони нирӯгоҳ барои таъмини барқи тамоми аҳолии Тоҷикистон ва ҳам ҳамсоя кишварҳо кифоят хоҳад кард. як сабаби тӯл кашидани корҳои сохтмонии нирӯгоҳи Роғун дар нигарониҳои бархи ҳамсоя кишварҳо дар амнияти обанбор ва ҳам серхарҷ будани тарҳи он мебошад. ҳисоб шудааст ки барои сохтани пурраи нирӯгоҳи Роғун 4 миллиард доллар маблағ зарур мешавад. мақомоти Тоҷикистон ба қадри кофӣ огаҳ накардани мардум аз хатари ифротгароӣ ва нодида гирифтани нақши ҷомеаи маданиро ба унвони заъфи худи мақомот ном бурданд. Зикрулло Саидзода, як намояндаи Вазорати умури дохилӣ, рӯзи 31 октябр дар як нишасте дар Душанбе гуфт, мулоқоти онҳо бо баъзе аз пешвоёни зиндонии ҷараёни Салафия нишон додааст, ки ногоҳии ҷавонон аз ғояҳои хатарноки ҳаракатҳои тундрав сабаби гаравидани онҳо ба чунин созмонҳо мешавад. ин мақомдор афзуд ки шахсан бо маҳбусон дидору вохӯриҳо доштааст. акнун имрӯз он гурӯҳҳое ки мо дастгирӣ кардем, фақат онҳоро бурда дар як маҳбасхона ҳабс кардан ин ҳунар нест. мақсади давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро дар роҳи рост даъвати ҳидоят кардан аст.
در نشست سمت‌های اساسی فعالیت جامعه شهروندی در زمینه پیشگیری تندگرایی دینی، مقامات، نمایندگان سازمان‌های غیرحکومتی راه‌های ریشه‌کن کردن افراطگرایی و پیوستن جوانان به صف گروه‌های تندرو تروریستی و همکاری طرف‌ها در این زمینه را بررسی کردند. در نشست از جمله گفتند همه ساله در کشور دهان نشست درباره خطر و تهدیدهای افراطگرایی برگزار می‌شود، اما هیچ خبری از آنها به مردمی که عمدتاً در دهات به سر می‌برند نمی‌رسد. این هم در حالی است که حدود 70% جمعیت تاجیکستان در دهات زندگی میکنند و به اینترنت و نشریه و دیگر رسانه‌های مستقل دسترسی ندارند. برنامه را ادامه میدیم. کمیسیای مرکزی انتخابات مولدووا اعلان کرد که پرزیدنت آینده این کشور 13 نوامبر در دور دوم انتخابات معین خواهد شد. در دور نهایی رایدهی پیشوای سوسیالیستان ایگور دادون و نامزد ائتلاف رو به غرب مایا ساندو سبقت خواهند کرد. صبح دوشنبه بعد حساب بیش از 99% ورقه‌های رایدهی، مسئولان کمیسیای انتخاباتی مولدووا گفتند که یگان نفر از داوطلبان کرسی ریاست جمهوری بیش از 50% آوازها را کسب نکردند. به قول این نهاد، نامزد رو به روسیه ایگور دادون تخمیناً 49% آوازها را به دست آورده است و به طرفداری او از رقیب اساسیش مایا ساندو تخمیناً 38% رای دهندگان آواز دادند. بار آخرین انتخابات مستقیم پرزیدنت مولدووا در سال 1996 برپا شده بود. سال روان دادگاه کنستیتوسیونی این کشور حکم کرد که انتخابات مردمی پرزیدنت کشور برقرار شود. یک دانشجوی روزنامه‌نگار همراه با عکاس تاجیک مدتی را در دهه‌های دوردست سپری نموده حیات دختران را در قبای دختر دهاتی تحقیق نمودند. آنها میگویند زندگی دختران روستا به کلی فرق میکند و آنها تلاش نمودند زندگی پرمشقت این دختران سرکار را به نمایش بگذارند. خبرنگار رادیو آزادی فرزان محمدی نیز به ناحیه عینی سفر کرده بود. این جوانها برای استراحت به دامن کوه نآمدند. فرزانه میخواهد با پوشیدن لباس دختر دهات نه فقط ظاهراً بلکه در واقع یک روز زندگی دختران روستا را تجربه کند. جورابای مشاهده‌کار و تصویربردار است. آنها در دهه انزاب ناحیه عینی در 200 کیلومتری شمال دوشنبه قرار دارند. این روستا از نظر شرایط زندگی و کار یک دهه معمولی تاجیکی است که همه روزه زنان و دخترانش با کارهای سنگین خواجگی مشغولند و گاهی حتی مسئولیت مردانه را هم به دوش میگیرند. فرزانه سفر و یک دانشجوی رشته ژورنالیستیک و جورابای جمعیف یک عکسبردار است. بعد انجام عکسگیری آنها نیت دارند محصول کار خود را در یک نمایشگاه در دوشنبه و همچنین در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم به معرض تماشا گذارند. آنها میگویند هدف نمایش واقعیت‌های زندگی دختران تاجیک است که خیلی زیبا و دلربایند و عین زمان زندگی نچندان آسان دارند. ده مردگی و چراندن چاروای کلان. جمع آوردن هیزم و با مرکب آوردن آن به خانه. آبکشی از مسافه دور. ریزه کردن علف با جادو و آماده کردن تپک از کارهای معمولی دختران دهات است. مهاجرت زیاد است. مثلا در یک خانه اگر مرد نباشد پس همون دختر یا همون زن مجبور است که سری آب خودش رود یا که سری در جمع آوردن همون چوب هایی که مثلا در زمستان لازم است مجبور است خودش رود. پیران دهه که با فرزانه و جورابای هم صحبت شدند میگویند واقعا هم مشکلی زنان ده حالا نظر به دوران شوروی خیلی بیشتر شده است. به علاوه زحمت زیاد در خواجگی زنها باید در فکر تامین روزگار هم باشند. اگر مثلا پیشرو بار کارخانه باشد یا شرایط کاری باید باشد، اگر همین مردم همین جسازه کار کنند، اگر یک عذابی همین زندگی وزمینی در سری همین زنان نمی‌غلطد. مؤلفان ایده یک روز در نقش دختر ده میگویند گاهی نظر به کتاب و گزارش و قصه های دور و دراز تنها یک عکس کافی است که تمام پهلوهای زندگی یک انسان عادی را بازگو کند. یک عکس میتواند تمام درد و رنج و عمق دل انسان را در یک کوهستان دوردست دشوارگذر بیان کند.
зани афғон ки бо аксаш дар маҷалаи National Geographic дар саросари дунё машҳур шудааст, эҳтимол бар ивази гаравпулӣ аз боздоштгоҳи покистонӣ раҳо шавад. Дар солҳои таҷовузи шӯравӣ акси Шарбатгули Навраз бо чашмони сабзаш ӯро ба машҳуртарин тифли паноҳандаи рӯи олам табдил дода буд. Шарбатгул 26 октябр дар шаҳри пешавари Покистон барои истифодаи санъатҳои қалбакӣ боздошт шуд. Вазири умури дохилии Покистон мегӯяд, сарфи назар аз раҳоии Шарбатгул, таҳқиқи парванда идома хоҳад кард то афроде ки ба ин зан ҳуҷҷатҳои ғайриқонунӣ доданд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Покистон саъй дорад паноҳандагони бидуни сабти ном ва ғайриқонуниро аз кишвар берун кунад. Ҳатто овозхону ҳунармандони афғон ҳам аз маърака берун намонданд. ронандаи 26-солаи такси дар шаҳри пешавари Покистон Али Муртазо дар ҷустуҷӯи муштарӣ аст ва тамоми ин вақт дар телефони мобилии ӯ оҳангҳои афғонӣ садо медиҳанд. Муртазо мегӯяд, сарфи назар аз он ки ӯ забони дариро намефаҳмад, таронаҳои афғонӣ дилашро рабудаанд. ман ҳамаи оҳангҳои беҳтарини афғониро ҷамъ кардам ва рӯзи дароз онро гӯш мекунам. хоҳ мусофир дар дохил бошад, хоҳ не, хоҳ дар ҳаракат ҳастам ва ё таваққуфгоҳ, оҳангҳо бидуни ист садо медиҳанд. бар пояи омори идораи умури паноҳандагони Созмони Милали Муттаҳид, дар давоми 40 соли ҷанги Афғонистон наздики 1,5 миллион афғон дар Покистон ба ҳайси паноҳанда номнавис шуданд. бар илова, тахминан 1 миллион афғони дигар дар Покистон бидуни сабти ном иқомат доранд. дар ин давра садҳо овозхону ҳунарманди афғон ҳам ба Покистон кӯчида бо оҳангҳои дилнишинашон соҳиби шӯҳрат шуданд. ҳоло чорабиниҳои зиёде ва ҳатто тӯйҳои арӯсӣ дар Пешавар ва гирду атрофаш зери садои оҳангҳову таронаҳои афғонӣ мегузаранд. ҳукуматҳое ки баъди ишғоли шӯравӣ дар Афғонистон сари қудрат омада буданд, ҳунармандону овозхонҳоро азият медоданд. онҳо консерту намоишҳоро манъ намуда, шуморе аз ҳунармандонро боздошт ва асбоби ҳунарии онҳоро тахриб мекарданд. ин буд ки ҳунармандон ба Покистон фирор карданд. аммо сар аз соли гузашта Исломобод барномаи бозгардонии паноҳандагони афғониро эълон намуда, ҳадаф дорад ки то моҳи декабри соли равон ҳамаи онҳоро ба ватанашон фиристад. ҳунарманди 40-солаи афғон Зобитхон намехоҳад ба Афғонистон равад. маро баъди таваллуд ба ин ҷо оварданд. мо аз сабаби ҷанг ватанро тарк кардем. ҳозир шароитамон беҳтар шудааст. фарзандонам мактаб мехонанд, аммо ҳукумати Покистон намехоҳад мо ин ҷо бошем. мисли ӯ ҳазорҳо паноҳандаи дигар бо ишора ба нооромиҳо ва адами шароити муносиби зист дар Афғонистон намехоҳанд ба ин зудиҳо ба ватанашон баргарданд. Таблакнавози афғон Гул Лавингин мегӯяд, дар 3 моҳи ахир камаш 15 овозхон ва гурӯҳи ҳунарии афғон аз Пешавар ба Афғонистон баргаштанд. ба гуфтаи ӯ, раҳандозии рӯзгор барои ҳунармандон осон нахоҳад буд, вале ӯ моликияташро фурӯхта дар интизори рӯзи бозгашт аст. Созмони Милали Муттаҳид барои онҳое ки довталабона ба Афғонистон бармегарданд $400 кӯмакпулӣ дода, то як муддати ҳифзи тандурустии онҳоро бар дӯш хоҳад гирифт. тибқи омори Созмони Милали Муттаҳид, дар моҳи август бо кӯмаки муассисаҳои байналмилалӣ ба ваҷҳи умум аз Покистон беш аз 60,000 паноҳандаи афғон ба ватан баргаштанд ва эҳтимол то охири соли равон шумораи онҳо то 220,000 нафар бирасад. ва як хабари варзишӣ ҳам дорем. чемпиони Тоҷикистон Муҳсин Муҳаммадиевро сармураббии худ интихоб кард. Бошгоҳи футболи Истиқлол ки ҳафтаи гузашта қаҳрамони Тоҷикистон шуд, 31 октябр бо Муҳсин Муҳаммадиев, собиқ бозигари дастаи машҳури Помири Душанбе, қарордоди 3 сола ба имзо расонд. ӯ ба вазифаи нави худ баъди анҷоми мавсими имсолаи футбол шурӯъ хоҳад кард. Муҳсин Муҳаммадиев дар тобистони соли гузашта дар пайи бохтои пайдарпайи мунтахаби миллии футболи
тоҷикистон аз мақомаш истеъфо дода барои кор ба бошгоҳи ордобаси вилояти чимкенти қазоқистон рафта буд. қарордоди бошгоҳи футболи Истиқлол бо Муҳсин Муҳаммадиев дар ҳолест ки раҳбарияти ин бошгоҳ рӯзи 10 июли соли ҷорӣ бо тасмими худ ҳамаи мураббиёни пешини дастаро ба истеъфо фиристод. бо нашри ҳамин гузориш барномаи имрӯзро поён мебарем. хабарҳои бештарро дар вебсайт ва саҳифаҳои виҷаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бихонед. наворҳои дидании мо дар YouTube гузошта шудааст. барномаи хабарии моро метавонед дар сомонаи Азия Плюс низ тамошо кунед.